روج باش تماشاوان هێژا di bernameya Kurdî hîn dibim de di bernameyeke nû de em îro jî mêvanê wana. Belê temaşevanê hêja di dersa borî de em li ser qirtafên Kurdî sekinî bûn. Malûma mijara qirtafa hinekî dirêj bû, em li cihekî sekinî bûn, em ê îro ji wê derê mijara xwe berdewam kin. Belê temaşevanê hêja xwendevanê me jî hatine ew jî amade ne li benda me ne. Hûn jî bi xêr hatine valno. Çawa ne? باشم خودش ورازی به سر چاوا سپاس دکم بله مگو چه ام درس عبوری ده ام لسر قرطافان سکنی بون مگو چه مگو قرطاف گله کی گرینگن یعنی ام پیواد دین نجم هفدو ام مثلا بیجن احمد نان خوارن نای فهم کرنا یعنی چه نابه دوی قرطاف هبن دوی اک هبن کو ام ظالمن مجار چاوا چه بویا جبر وی کی اف مجاره من گله کی گرینگه ما هنا قرطاف ديتبون ما كيجان ديتبون ما قرطافة دمانة هادي تبوش قرطافين كيشاني قرطافين بيجساس وهي بنقانوا أما السر قرطافين دمانها يه همكارم بيجني كسانة يه شخصان مسكنيبون والسر قرطافين باية يكو أم بيجن بيلاوا بايوا بلند ونمزدك أم سروان سكنيبون أما يروج بيدري دوام بكن قرطافة كما دي كجانا أن بيجن قرطافين غازي كرني بله يعني جنابي هناكي بليد بينا قرطافين غازي كرني چاوانا مروف غازي دكي يعني بتركيد بيجن چه سسلنمه أري قرطافين غازي كرني أمكان بيجن سسلنمه ekleri بله di Kurdî de سه جور قرطافین گازی کرنه هنه کی جانن او یک دوی همکارن دوی یک هجمار یک جی یا پر هجماره یک هجمار او جبو یک کسی یک هجمار او نیر تب کارانین مثلا بیشتر چه امزلامره و جبیره کاره یعنی جبهی و نیر و میره هم جدا گازی دکن نه وقت چاوا وقت بیشتر هوالو و هوالی نه یه زلام بن یه میر بن ان بیشتر هوالو یه جن بن ان بیشتر هوالی یعنی هر دیگه هوالن معنیه و عینیه لبله جناره و جمیراره او خطاب او بانکرن گازی کردن جهف جداه بله ان بیشتر چه مگو هوالو هوالو انجي احمدو لو زان استرانا ويجي هيا نعم محمد وجي هيا احمد وجي هيا وكيدي كيجان هيا براو انجي برايو لي او تشيتر تيغوتن انجي خالو كرو جي شد بنا كرو لبنان نكرو تركي كرو كردي اصلا يقو افا لي شوي درباس تركي بو بتشكي خراكرنا بجناي ليسنا خرابويا اصلا يقو افا كر يعني كرو كارا جينجارا لاور ام بجين كرو انجي لاو جي ام بجين كرو كي جوان نا بجين كرو فلان كاس بويا لاو يعني جوان يعني بالانجليزي بيجي بوي نا لاو وكيدم كارمين شيء بابو انجي بابو ملي بابو جيد بيجن يابو جيد بيجن يابو چاو بويا يا بابو بويا چه بويا يا بابو نا يا بابو بويا يابو بهذا هاتيه بفكرن يعني وكم زن يا عربية بعربية بيجين يا فلان كس بيا سيدي يعني بيا فندي بكردي دن بيجين و مثلا وقتكم أم بيشي دباكن أم بيفا واي دباكن أو جي بيفا كجدا أو نقر تافا مثلا بيجين وا أحمد يعني جبو يكذا كي دور وا عند بيجين ليه نيجي دا داوية أوي عند بيجين وا أحمدو وعليو وعثمان وهوالو وبراو بله وكيدن وافدر فهم كر
نه بله اف نامگو یک هجمار یه نیر یک دی هیا چیه ایه اف جی یک هجماره و می بله جبوی جنا ام کارم بیجن مثلا بیجن چه ان بیجن هوالی هم نبیجن کتگو هوالو زلامه کتگو هوالی اف جنا آنجی دلالی المهم دلالی شیرینی هوالی بخودی بمالی محمی ایش برچش برکو جنا هوالی دلالی بخودی بمالی حمی جنا كلام كان زينبي زينبي بله زينبي جي چه دبي عنجي غزالي بله غزالي بيريفاني انجي داي بله ام كارو يجي بيجن چه داي انجي دي بيجن یادی بله یا دایه بویه یادی نه دایه یادی هر دکجی تینه گوتن هر دکادجی ایه مثلا خالتی که نبیجن خالتی کو ویج ودیتی یکی گوته خالتی کو نه هری نبیجن خالجی نه نبیجن خالو خالتی که آمو آنجی آپو و جنامی آنجی آموجنی هریم نبیجن جنام هریم نبیجن آموجن نه هذيك جاينا بله ماجو يه نير ويامي يكدي هيا أو جي يا برجمارة يكتني هيا بيجين شيء إنه أنجي بلكي نو تاني جانات بكارانين إنه أنجي نو أف جي برهجمارة و جنو ميريتيا في نينا حتى كو جن جبن ديسا بشكل انو تيغوتن يعني بشكي نزيكيا زلامه امكار بيجن لفيدري نه براني برهجماريه تمثيل دكي اوجي يا زلامه يعني كو زلام نافذ تونه بنجي كو كومبن بانو يعني بشكل بلكي بزلامه دباكنوا مثلا بيجن تشي ام علي جورج ببن بله مثلا بيجن شنو بيجن كرمك هفالنو يعني كنتقو هفالنو لفيدري جنجيبن ومير جيبن وجنو مير وهفر جيبن ام فيرنجي دباكن يعني حمي جنجيبن ام بيجن هفالنو يعني بتشكي يعني او خطابه ميرا خويادك هنا هفالنو انج دبي زاروكنو بيجن زاروكنو بله كلامك انج دبين كردنو بله كردنو جبوي كيد بيجن شبو حمي كردنا كردنو انجي جندينو بله الفيدري اكد نا جندينو بله يعني الجانا جد التركي ده بمعنى حقارة افتكاراني نا ليه بله الكردي ده معناه كوي حقارتيني نا جندي أغلبية كردية بلكي كردا قالك جا جندينا نا جيانا كردي يا جنديتي تشتر دزانن بله جندينو أنجي خواندكارنو خواندكارنو أنجي كتشكنو بله يعني كتشك جيبن ام ديسا فيرنجي بانو بنو باكن انجي سروكنو سكرتيرنو تقول نا سكرتير كي تقول شوان پرورد استرانه کوي هنا يا ستارو بيسيا نه استنا بيچ هوزانو يا د استرانه هوزانو بيسروكنو سكرتيرنو نات بيرو بله ما گوت چه؟ ما گوت کردی ده یک هجمار
نیر او یک هجمار می ای و پر هجمار انو ویرنگی ام قرطافه گازی کرنی آنجی بان کرنی چی گیرکن وکی دی مگو پیوا با کرنی جی وایا وا احمد وا احمد جوابای چاویا ها آنجی هود بیج نه يعني اختي كوز باك متى نافذة بخير حسين از بيجم وا حسين عود بها انجي ها هو حردو بشكل اجتي الهريمه نقول هريمه تيغو هارتن وا بلي قرتافه كدي الدرباري فيتا برسكون بكن هي ام درباس بون يكدي قرتافين طوانجي قرتافين طوانجي بله ام د کوردی ده ما بلکی بری ویجی ام بری ویدر سیجیم سر سکنی بون هنکی ما گود کوردی ده هنک پیف تینه تواندن آنجی هنک قسمی وان تینه تواندن ابنا دگلک پیواده بگلک شکله درد کفی پیش بریمه مثلا بیجین چه امی هرن مالا عیشانی بله عیشانی نویدر مکی جان تواندیه عیشان نه بگویی عیشانی ویرنگی هاتیه تواندن مثلا بیجه چه بیجه ام سیوان دخون لویدرجی آن قرطافه طوانجي تي قبول كرن يعني كي جان سيف او سيفيك امجي هونجي دزانن يعني هم برجمارة وهم جي الطوانج تي دهيا كو يكا اشكريا اجان بيجين چه صي كورك قرتيا كورك قرتيا قرتيا الفيدريكشن بيف هيا صي چه köpek ne sayı köpek edil heremnat bejin sa heremnat bejin küçük küçük her tek jip Türkiye bejin çi köpek köpek edil vedre sa jber ku hatiye tawandın hat yeki eşkereye vi rengi hatiye tavan gotiye çi gotiye sayı bir şekilde ki dici haya mesela bejin çi bejin sayı kürük girtiye يعني تبيج الصي أنجد بيجن صي هو فهم كده بدنا يعني فيرنجي هاتية طواندن صي أنجي صي بله مجرد طوانجي أم زيدا أم سرنا ساكن بشكي برفرها بلكي الدرس جديدة أم تباهي سر بسكن أم ورنا سر قرطافك دي ما يبيجي ببن قرطافين قرطافين دمين بوري بوري جد بيجن بوري جد بيجن هر دو شكله بوري بوري an بوري derbasbui yani geçmiş geçmiş denebilsin bori anji bori geçmiş böyle yani geçmiş zamanın ekleri. Beli. Yekce ki jana قرطافين دما بوريا دودار دما بوريا دودار بله yani belki mişli geçmiş zaman Türkiye'de bejin de mesela bejinçe evji iye u inne heka prane be de be iye u şuana ku yakijmar be iye u perejmar be de be inne mesela bejinçe yani bejin hatiye hatiye bir şekli gotiye gotiye خوارية
vexwariye şuştiye xwendiye em karin bi vî rengî hêjî mînaka bêjin yê pira nebin em bêjin çi em bêjin xwendine xwendine xwestine xwestine çûne em karin bêjin çûne jî li vê derê ı ketiye ji ber çi ji ber ku ev bi dengdêrê xilas bûye yan vî şeklî divê bêjin çûyîne yan jî divê bêjin çûne yani û yê biçikî dî dirêj dikin û tenê ne têdin çûne çûyîne an jî çûne herê ji ber çi bi vî rengî çê nedibû telî me got kurdî de mesela çûine çê nabe de dengdêr têne rexevdû de ji ber wê yekê an yê gotibane çûyîne an jî gotibane çûne êdî em karin bêjin ev şekil bêhtir hatiye tercih kirin belê çûyîne aynî weke yadiye yani ferqa waş hevdû nîne yekê em karin bêjin çîroka dema niha qertafa bêjin qertafa çîroka dema niha yani çavat bêje mana vê çi ye şimdiki zamanın hikayesi Türkî bêjin şimdiki zamanın hikayesi di şimdiki zamanın hikayesinde çi heye di qertav hene ne mesela Türkî bêjin çi gidiyor du yor ya niha du ya derbas bûyî di Kurdî de jî weke wê ye mesela bêjin çi çû çi ye dema bûrî ne çû dema niha kîjan qertav bû tê bîra we dema niha di ne dikim dixwim divexwim dixwînim çû dema bûrî di têne pêşî bû çi diçû li vê derê qertav kîjan e ev e di vê de kîjan qertav heye diçû de kîjan qertav heye qertav kîjan e di peyva çû de mesela em bêjin çi em bêjin Ehmed çû Ehmed çû li vê derê kîjan qertav heye di peyva çû de yani kîjan ji mesela çê herf çê herfeke û herfeke kîjan ji we qertafa qertav nîne ne yani di Kurdî de dema bûrî ya vêne çîk nîne navê çi ye qertav nîne yani çawa Tirkî de di rawaya fermanî de yani emîr kipî de nîne Kurdî de diya dema bûriya em bêjin ku mirov têdayî duê de qertav nîne ku te got çû yani weke bê kok rawe rayek tenê te got dûr de qertav nîne mesela em bêjin Ehmed hat li vir jî qertav nîne yani tena serê xwe wextê ku di şeklê kokê de bê rayekê de bê ew çi ye ew dema bûriya têdayî yani ya görülen geçmiş zaman ku dibêjin ew e belê ji xwe ev nake di bê qertav dema bûriya di jî hate pêşiya dema niha bû çi di dema bûrî de dema niha an jî çîroka dema niha diçû dihat ne dihat digot digerî an jî digot dixwend an jî didît dinivîsand belê bi vî şeklî her ji xwe terî em bêjin de rayek têdin ne yani hem di rawe têdine hem ya dema bûrî û hem jî ya dema niha Tirkî dibêjine were çi bileşik çekimli fiil ne yani jî bileşik zamanla herê yani de rave têde hene belê gelê hevala me li ser sê çar qertafên gazîkirinê qertafên tewangê û qertafên demê borî em sekinîn wextê me hate dawiyê pirseke hûn bikin em dikarin bistînin niha belê heta derseke dî divê hûn bixebitin li ders û dewrê xwe bimeyzênin binêrin hemû
بله تماشاوان هجا ایروجی درسا کردی هین دبم درسا کردی لویدره خلاص بو ام گهانا داویه برنامه کردی هین دبم حتی هفته کدی بمجاره کدی دیسا امیل پیشبری وبن ان شاء الله حتی هنگی بمینت خیر و خوشیه ده